Mama. Mntanami. Njoba ndibizile lapha mama bengibhoda kulento ezingathi azihambi kuhle. So bengihambe komunye ubaba umprofit vele ubaba lona kabhoda. Oho, umprofit. So mama lapha unento ade ngifuna ukuba yazi. Ubaba bami kuhle ngubani mama? Ubaba wakho. Athantu nguyena lo mntanami. Ubaba ngubaba nguyena lokho lapha ekhaya. Mama. Bathini baba? Tozama zihambi kuhle. Ngithe ngiyabuza umprofit lwana uthe khona mama la kufanele likhulume iqiniso ngoba isikhathi siyangishiya. Ngiyabona kuthiwe mama fanele likhulume iqiniso. Ngoba kuthiwe khona kulo baba elake lathandana la wayesebenza emayini. Bakhulumile bafike bayibamba khona ngalo. Ubaba engangithandana laye wayesebenza emayini. Mina hayi bengantsheli lokho. Abaprofiti bakho labo mntanami nxa bona bemazwi ihlo mina kuthi uyihlo ngakuthola ungihlalise phansi umbuzo izinto ezinje ubona ngani ngizazwisisa hayi kanti mama ngicela ukubuza lina before libuya kuyena lo elithi ngubaba lake laba lamanye ama boyfriend mntanami kuyena lo engithi ngubaba wakho sibili nguye ubaba wakho lo abaprofiti mntanami bazalivulela ezinye izinto ezimbi uhlalise mina mntanami ukuthi ngikutshela ubaba wakho nguye ubaba nalo. Bathi ayisuye phela bona ngendlela abakhulume ngakhona mama. Mntanami hamba kuye umprofiti lo uyemlanda umtshela ukuthi umama uthe ubaba nguyena lo yena akakuthatha ekusa kumprofiti lo yena oyazi ukuthi ubaba wakho ngumpofu akuhambise yena nxa imasi. Mina nginje ngiyazi uyihlwe nalo. Mntanami hayi kulicala lo. Ama boyfriend imbuzwe nguwe. Hayi mbonga ubuza mama ngoba into zama zihambi kuhle. Ukade uzangeza ngihlabisililo khonapho anti bakho mbabize bazokubuza ukuthi uthini mina ngibuzwe nguwe ama boyfriend engadlula kuwo ade mbonga ubuza ngoba kuthiwe khona vele kule ndaba ekhona base besithi bona hambe hlala phansi lo mama kumbuzise ukuthi kahle ubaba khomba ngikutshela khonokho ngithi uyihlo ngiyenalo mntanami angazi kumprofiti wakho lo kaye kutshengisa yena ukade ngikhalela mama ukuthi nxa ukuthi ngilizalizele ngabe la njiya kugogo awusikho khonokho awusikho mntanami ngithi hamba kumprofiti wakho ayikutshengisa ngqo yena baprofiti labazalichiya kachana qiniso hayi emarula ngifike ngendololwane ngihamba mntanami mina ngithi uyihlo nguye nalo nguye ngasukisa ibele limile mpo sisesikolo mntanami baprofiti beni swali zange lihlangane labana ungabombuza impuso enjalo ngaqali